Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV, nizere ko mumeze neza. Mwaramutse mutaho muherereye, ikaze cyane ku makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki 18 Werurwe 2026. Nshuti bakunzi bacu, muri iki gitondo tuvugana M23 yasatiriye umujyi wa Uvira, ndetse amakuru ari guturukayo aravuga ko yamaze no kugota. M23 igiye gufata Uvira. Turabigaruka muri aya makuru. Murabizi ko ibitero byatangiye ku munsi w'ejo, aho FARDC n'ingabo bafatanyije zirimo ingabo z'abarundi, FDL ndetse n'imitwe ya Wazalendo, abangaba bakoze ikosa ryo gutera M23 mu duce yari yibereyemo, cyane cyane mu gace ka Kabunambo. Rero ibatera ibisasu biremereye ndetse bituma abaturage bahunga. Ubu tuvugana rero M23 yafashe icyemezo cyo kwirwanaho, ndetse ikaba yagerageje gusatira ibice byose birimo FARDC. Abo tuvugana n'abaturage bamwe na bamwe batangiye guhunga, ndetse inzego z'ubutegetsi zari ziri muri Uvira nazo zamaze kwerekeza mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, aho bari kwikanga yuko M23 yakongera kwisubiza umujyi wa Uvira. Turababwira uko bimeze muri iki gitondo. Hanyuma bakunzi bacu, mu kibira twababwiye ko hamaze iminsi hari kubera imyitozo irimo ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonera kure nyinshi. Rero harimo n'inyeshyamba zo mutwe terabwoba wa FDLR. Amakuru atugezeho muri iki gitondo nuko ngo baba 159 muri aba basirikare baba bamaze gupfa. Abangaba kandi bapfuye haravugwamo abarimu 10 baturutse muri Tanzania, harimo abacanshuro 3 hamwe n'abarundi 20. Abangaba bose bakaba baguye muri iyi myitozo bari gukora. Biravugwa yuko bari bamaze imisi bakora imyitozo mu kibira. Ese abangaba bishwe nande? Ni ibi turabigarukaho ibiri kuvugwa. Hanyuma kandi turaza kubabwira yuko indege y'u Rwanda Rwandair yasubukuye ingendo za Kigali Kamembe. Turabigaruka tubabwire uko izi ngendo zasubukuwe mu gihugu cy'u Burundi. Kandi turazwabwira ko umunyapolitike Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko nta mpamvu yakaba yituma ingabo z'igihugu cyabo zikomeza kurwana mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Agathon Rwasa mwamuzi, yahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL, ishyaka ritatsinze mu matora ariko ryahanganye na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse na nyuma yaho ariko bikaza kurangira uyu nguyu ndetse n'abamushyigikiye bavuye mu nteko. Turabigarukaho rero bakunzi bacu. Tubafitiye andi makuru yihutirwa, aho urukiko muri Repubulika ya Kongo rwumvise ubuhamya bwa Generali Mbara ndetse na Ndima mu muhezo. Turabigarukaho tubabwire uko ibintu byifashe. Turaza kugera hanze imipaka ya Afrika, tubabwire uburyo BBC yasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cya Perezida Donald Trump. Murabizi ko Trump yari yayireze iki kigo cya BBC maze agisaba arenze miliyaridi 10 z'amadolari nk'indiki yo kumuharabika. Ibi rero turagaruka tubabwire ukuntu BBC yasabye ko urukiko rwatesha agaciro ibi birego bya Perezida Donald Trump. Reka rero kandi tuze no kubabwira ko Ubudage bwanenze Amerika idakozwa ibyo guhagarika intambara muri Iran. Turabigaruka tubabwire niki mu by'ukuri kiri kuvugwa, kubera iki Trump atashaka guhagarika imirwano, ariko niki Iran ivuga. Ese Iran yo iremera yuko iyi mirwano ihagarara? Byose tubifite muri aya makuru nabateguriye bakunzi bacu. Ngira ngo mugire mu ruhare mu nkandira like gusa, mumaze kubimenyera iyo umaze no gukanda like gusa, ubundi nkakomeza nkakugezaho aya makuru. Munyemerongane nze kuri iyi nkuru mu buryo burambuye. Aya makuru by'umwihariko ngaruke cyane ku bintu biri kubera muri Uvira, mwumve uko byifashe, mwumve ukuntu abaturage bari guhunga, mwumve ukuntu M23 ikomeje gusatira umujyi wa Uvira, mwumve ukuntu FARDC yakoze ikosa ryo gushotora M23 none ikaba yabuze aho iri bwerekeze. Rero turabigarukaho tubabwire mu by'ukuri n'andi makuru nk'uko nyabakiriye mu ncamake ngiye kubagezaho muri ubu buryo burambuye. Nkandira like ubundi nze nkubwira aya makuru mu buryo burambuye. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona viza yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekereza
yatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho nuko igiciro gisabwa ku muntu umwe ari nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri ekara yawe. Hanyuma nk'uko natanye bibabwira, ingabo z'umutwe wa AFC M23 murabizi ko ku munsi w'ejo nimugoroba zigaruriye agace ka Kirungu, akagahereye mu bimetero bike uvuye mu mujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 yafashe burundu aka gace nyuma yuko yari yigaruriye n'ubundi igice kimwe cyaho. Kirunguro yafashwe ubw'ingabo zuriya mutwe zasubizaga inyuma ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ririmo FARDC, Wazalendo, ingabo z'Abarundi, FDLR ndetse n'abacanshuro. Mu gitondo cy'ejo kuwa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira AFC M23 yari yatangaje ko ziriya ngabo zagabye igitero mu gace ka Kabunambo gaherere ku muhanda munini uhuza imijyi ya Bukavu na Uvira kuri route nationale nimero 5 mu kibaya cya Ruzizi. Mu masaha y'igicamunsi impande zombi zari zirimo zirwana mu gace ka Ruvungi, ibyatumye abaturage baho batangira guhunga berekeza Runingo. Rero aba baturage n'uyu munsi muri iki gitondo babyutse bahunga bitewe nuko bakomeje gutinya ko M23 iraza gufata umujyi wa Uvira bitewe n'ubushotoranyi bwakorewe M23. Ubu tuvugana n'amakuru atugeraho aravuga yuko ubu tuvugana abayobozi ba Repubulika ya Kongo bayobowe na Jean Kepurusi muri uyu mujyi wa Uvira bamaze gusubira mu Burundi aho bahungiye. Icyakoza amakuru ahaturuka n'ubundi aratubwira ko arabari kubabwira ati nyamara nimushaka ibintu byo guhunga mu bireke bitewe nuko nabahunze bafashwe bugwate, bafashwe bunyago, ndetse Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ntabwo ashaka ko bano bantu basubira mu gihugu cyabo. Rero ubu tuvugana bakomeje guhunga ndetse barerekeza mu Burundi, abandi barajya hirya muri za Baraka, baravuga yuko bafite ubwoba y'icyaba kigiye kuba mu mujyi wa Uvira. Abatari bake namanye ku nkoranyambaga bavuga ko M23 bakurikije umuvuduko ifite, bakurikije ukuntu yishatse gufata ahantu bitayigora, barabona yuko gufata Uvira ari ibintu biraza kuyorohera. Ese M23 koko irasubira Uvira cyangwa iragarukira aho ngaho? Ese FARDC nikomeza kubagabaho ibitero bituruka Uvira baraza kubihorera? Mbibutse yuko uyu mutwe wavuze yuko uzajya ukurikirana ibi bitero ukabisubizayo neza ahantu biba byaturutse. Byumvikane ko rero nibaramuka bakomeje kugaba bino bitero biraza kurangira koko babasanze mu mujyi wa Uvira ndetse bahabarenze. Byatangiye rero ejo bundi ubwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zahagarikaga zakupaga umuhanda route nationale nimero 5 cyane cyane uva Bukavu werekeza Uvira. Amakuru yavugaga ko izi Wazalendo ndetse na FARDC bakupye uwo muhanda batinya yuko M23 ngo ishobora kubageramo. Ariko muri iyi minsi ishize hamaze iminsi hategurwa ibitero bikomeye, ndetse amakuru avuga yuko hakomejeho kwiyongera, bakomeza biyongera abo mu ihuriro rya FARDC, aho bakomeje mu by'ukuri kugaragaza kwiyongera gukomeye no kongera ibikoresho bya gisirikare muri turiya duce turi hafi ya za Katogota na Ruvungi, aho bivugwa yuko FARDC muri bino bice biri hafi irimo uvuye mu mujyi wa Uvira, bivuga ko abarundi bahiyongereye ari benshi, ndetse na FARDC ikarushaho kongera ibikoresho n'abasirikare. Ibyagaragazaga ko mu by'ukuri bigaragara ko mu kibaya cya Ruzizi ari gutegurwa ikintu kidasanzwe. Icyakoza nubwo FARDC yarashe ibisasu byinshi biremereye n'ibito, M23 yabashije kubasubiza inyuma ndetse ibageza kure. Amakuru aravuga yuko nibakomeza kwishotora iraza gukomeza mu mujyi wa Uvira. Icyakoze inkwakuzi zo zamaze kuvamo zerekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Jean Kepurusi guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo yaramaze iminsi 2 i Kinshasa, yatashye akigera Uvira asanga ibintu birakomeye, nawe ahita akomereza mu Burundi. Nuko nguko amakuru yifashe, nuko bukeye bimeze. Rero M23 iri hafi aho ngaho, yagoteye aho hafi, biravugwa yuko ishobora gufata Uvira ikomeje gushotorwa. Biraza kugenda gute? Turaza gukurikirana turebe ese iramanuka, irakomeza icunshumuke, murayizi ukuntu iri kugenda nta mikino, ese iraza gukomeza ijye mu mujyi wa Uvira cyangwa irabifungiye hariya kugeza ubwo ishotowe ikagira ikikora. Ibyo byose turahari kugira ngo tugende tubakurikiranira, tubabwire uko ibintu byifashe. Tudatinze rero kandi reka duhite tujya mu Rwanda ku ndege y'u Rwanda Rwandair. Bakunzi bacu, sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko igiye gusubukura ingendo za Kigali Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ingendo zizasubukurwa kwa 23 Werurwe 2026 nk'uko ubutumwa bwa Rwandair yanyuje ku mbuga nkoranyambaga zayo ejo kuwa 2 tariki 17 Werurwe 2026 bushimangira. Ruti amatike yo kugenda no kugaruka kuva ku madolari 99 ku ngendo za Kigali Kamembe arahari. Rwandair yibukije ko Kamembe ari ahantu hafasha ugiye yo kwihera ijisho ibyiza nyaburanga byo mu majyepfo y'uburengerazuba, harimo ikiyaga cya Kivu, pariki ya Nyungwe n'ahandi hafasha abantu kwishima no guhuzwa n'amahirwe y'ubucuruzi. Abakora izo ngendo bagenda n'indege ya Rwandair ya Bombardier Q400 Next Generation. Urugendo ruri hagati ya Kigali na Kamembe ni ibirometero 147, rukaba rufata iminota 40 kuva i Kanombe. Ikigo cy'igihugu cy'ibarishamibare National Institute of Statistics of Rwanda cyagaragaje ko ingendo za Rwandair imbere mu gihugu ziyongere ku buryo bugaragara, kuko 2023 zari 22,519, ariko bigeze muri 2024 zirazamuka ziba 30,000 n'abantu 66. Ni ingendo zikorwa mu cyerekezo rukumbi cya Rwandair imbere mu gihugu, iva i Kigali igana i Kamembe mu karere ka Rusizi. Nyuma yo gushyiraho hanze itangazo rijyanye na serivisi za Kigali Kamembe, umwe mu bakoresha X yabashije igihe ingendo za Kigali Doha zizasubukurirwa. Kwa 28 Gashyantare murabizi nibwo Rwandair yatangaje ko yasubitse ingendo WB300 bale WB303 na WB304 bare WB305 zijya n'izividoha muri Dubai kubera umutekano muke ukomeje kurangwa muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati. Mu gusubiza rero wabashije igihe ingendo zizasubukurirwa, Rwandair yagize iti turi gukurikiranira hafi uko ibintu biri kugenda, ndetse tuzatanga amakuru yisumbuye mu gihe icyo ari cyo cyose abonetse. Iyi rero urumva ko Rwandair yasubukuye ingendo za Kigali Kamembe, rero baravuga ko bazatangaza igihe n'izadoha zizafungurirwa. Reka twihuse tujya mu gihugu cy'u Burundi. Bakunzi bacu, amakuru yihutirwa atugezeho nuko muri Kibira muri komine Mabayi, ahangaha ni muri Cibitoke, nubwo ndiko kera hitwaga, nubwo ngo hafite irindi zina rishya. Haravuga ko hari hasanzwe hari indiri y'umutwe wa FDLR aho bari gukorera imyitozo ikomeye. Havuzwe rero inkuru y'inkuba yakubise mu kigo kivuga ko bakoreragamo iyo myitozo. Amakuru y'inkuba rero yakubise mu kigo bivuga ko bakoreraga imyitozo atangwa n'abaraho hafi y'ahantu, avuga ko iyo nkuba yakubitiye mu buryo butari busanzwe igahitana abantu benshi bari muri iyo nkambi. Biravuga ko mu bahasize ubuzima harimo abasirikare bo muri CNDD FDD bageze ku 159, abarwanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR 42, hamwe n'abandi bari mu myitozo bakomoka mu bihugu bitandukanye. Abanyatanzania 10, aba n'abarimu, ndetse abacanshuro 3 nabo n'abarimu, hamwe n'abarundi 20. Aba bose bakaba bishwe n'iyo nkuba, tutaramenya neza iyo nkuba ubwoko bwayo. Abatangaje n'amakuru bavuga ko icyo kintu cyabaye gitangaje cyane, bamwe bakabona ko ari ikimenyetso kidasanzwe. N'abavuga mu mvugo ya karanga k'akarere bavuga bati inkuba isa n'iyama irinda, sinzi uko bari kubivuga mu rurimi rwabo, ariko rero abasesenguzi bavuga ko ibi ngibi iyi nkuba iri kuvugwa ari impfu ziba zibaye mu buryo butunguranye, aho abasirikare bari mu myitozo bapfuye mu buryo butunguranye. Hari abari kuvuga ngo ni inkuba, ntago tubizi neza nimba ari inkuba, ariko ikiri kugaragara cyo nuko bamwe mugira ngo twe tumaze iminsi tubabwira ko mu Kibira hari kubera imyitozo idasanzwe
y'inyeshyamba zo mu tw'iterabwoba wa FDLR, harimo kandi n'ingabo z'u Burundi, harimo abacanshuro, harimo abantu bo muri imbonera kure cyane zo mu Burundi. Abo bose bari bamaze iminsi bitoreza mu kibira. Amakuru aravuga yuko hari inkuba yabakubise maze 159 bagahita bapfa sur place. Ese iyi nkuba ni bwoko ki? Muze kujya muri commentaire namwe mutubwire iyi nkuba ubwoko bwayo ikubita bano bantu, kuko ntago ari ubwa mbere bibaye. Murabizi ko no minsi yashize hagiye hapfa abantu bagiye bapfa mu buryo bitigeze bimenyekana ngo ninde wabishe, nibo basubiranamo, nibo barasana, bigenda gute ntabwo tubizi. Muraza kutubwira namwe uko mwumva izi mpfu. Tukiri mu Burundi kugira ngo tuhavire rimwe, umunyapolitike Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko nta mpamvu yakabaye ituma ingabo z'igihugu cyabo zikomeza kurwana intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kaburaga, Rwasa yahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL yari ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye mu Burundi, yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Kongo biri mu nyungu za CNDD FDD n'abayobozi bayo. Ari kuvuga ubishyaka riri ku butegetsi. Ati jewe ntekereza ko ukwinjira ku Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi n'abategetsi, ntago biri mu nyungu z'abarundi muri rusange. Umunyapolitike yasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagombaga kugenda zambaye impuzankano zayo aho kwambariza abanyekongo nk'aho ibikorwa zari zirimo binyuranyije n'amategeko. Ati mu by'ukuri nta nyungu Burundi bufitemo, kuko nta cyabujije intambara kurushaho gukomera kugera naho yegera imipaka y'u Burundi ivuye ruguru muri Kivu y'Amajyaruguru kure cyane y'u Burundi. Leta y'u Burundi rero isobanura ko yohereje ingabo kugira ngo zirwanye imitwe twaje intwaro iyirwanya kandi ikorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo nka Red Tabara, Forebu ndetse na FNL ya Aloys Nzabamema. Agathon Rwasa yavuze ko ibyo ari urwitwazo kuko ingabo z'u Burundi ziba zaragiye kurwanya imitwe koko ntacyo zari kujya gukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, kandi koko bakavuga ati ni ibintu byumvikana. Niba iyi mitwe iba muri Sud Kivu, ni ukubera iki byasabye ingabo z'u Burundi kujya muri Nord Kivu? Bajyaga gukora iki aho bana babariye mu buryo bukomeye cyane. Nuko reka rero tuve mu Burundi, tuve kwa Agathon Rwasa tujye mu rukiko rwa gisirikare rukubera Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwategetse kiburanisha ribera mu muhezo kugira ngo rwumve ubuhamya bwa bajenari Celestin Mbala Montsetse ndetse na Lieutenant General Constant Dima Kongba, harimo kandi Major General Sylvain Kenge Bomusa Efomi na Brigadier General Evariste Mwehu Lumbu mu rubanza hagati y'umugenzuzi mukuru ingabo za FARDC na General Philemon Yav Irunga ukurikiranweho kugambanira igihugu. Iburanisha rero ritangiye umugenzuzi mukuru Likulia yatanze ubusabe bwo gushyira iburanisha mu muhezo hashingiwe ku ngingo ya 231 y'igitabo cy'amategeko agenga imanza. Yashimangiye iki cyifuzo avuga ko ari ngombwa kurinda amakuru ajyanye n'amabanga y'ubwirinzi n'umutekano w'igihugu nk'uko inkuru dukesha 7/7 ikomeza ibivuga. Yagize ati General Mbala yagize imyanya yo hejuru kandi afite amakuru ashyirwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'amabanga y'umutekano wa leta. Ibisubizo rero by'ibibazo bitandukanye bishobora kuganisha ko gutangaza amakuru y'ingenzi kuyamenyekanisha bikaba bishobora guhungabanya inyungu z'igihugu. Kugira ngo rero kugira ibanga aya makuru rero ni ngombwa, turasaba ko urukiko rukuru rwategeka ko iburanisha ribera mu muhezo hashingiwe ku ngingo ya 231 yo mu gitabo cy'amategeko agenga ubutabera bwa gisirikare. Aba batangabuhamya rero batatu bari barumviswe n'urukiko rukuru, bari baravuze ko babwiye General Chirimwami wapfuye ko Lieutenant General Philemon Yav yamweretse ubutumwa kuri telefone ivuga ko bwoherejwe n'umunyarwanda General Retired James Kabarebe abinyujije kuri assistant we bwite witwa Senkoko. Umwunganizi rero ariko ubwungane bwasabye ko bongera kumvwa, bemeza ko bufite ibibazo by'inyongera byo kubabaza. Abunganizi rero ba General Yave bavuga ko iri ryari itsinda ry'abantu b'akarere bafite umugambi mubisha ku mukiriya wabo. Reka rero kandi tudatinze uyu munsi ntabwo dutinda na gato, reka tubabwire yuko hanze y'imipaka ya Afrika ikinyamakuru BBC cyasabye urukiko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutesha agaciro ikirego cya Perezida Donald Trump wayireze asaba miliyaridi 10
z'amadolari nk'indishyi yo kumuharabika. Trump ashinja BBC guhindura amashusho y'imbwirwaruhame yatanze ku itariki 6 Mutarama zegeranyijwe kugira ngo bigaragare ko yashishikarije abantu gukora urugomo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Iki kirego cyatanzwe mu rukiko rw'i Miami kuwa mbere bivuga ko filime mbarankuru ya BBC yitwa Panorama yo mu 2024 yageranyije imbwirwaruhame zavuzwe na Trump mu bihe bitandukanye igatambutswa mbere y'amatora yabaye mu mpera za 2024 muri Amerika. Yagiye hanze rero bigateza impagarara. Nyuma BBC yaje kwemera ko ubwo buryo bwo kwegeranya aya mashusho byatanze isura itari yo ya Perezida Trump. Yari yahamagariye abantu gukora urugomo nyamara atari byo, ndetse isaba imbabazi. Trump yagaragaje ko ayo mashusho yamuharabitse ndetse akamwicira izina, asaba guhabwa indishyi ya miliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika. Ku rundi ruhande BBC yasabye urukiko gutesha agaciro icyo kirego, rivuga ko nubwo yakoze amakosa, amashusho bakoze ataharabitse Trump cyane nk'uko abivuga, kuko nyuma y'uko agiye hanze Trump yongeye gutorerwa kuba perezida wa Amerika, bityo bidakwiriye kwishyura ayo miliyoni 10 z'amadolari. Trump asaba miliyari 5 nk'indishyi z'icyaha cyo kumusebya ndetse n'izindi miliyari 5 akazisaba hakoreshejwe itegeko rya Florida rigenga ubucuruzi butaboneye. Bakunzi bacu nuko nguko byifashe. BBC rikutakamba ngire yuko Trump yayitezurira, ariko reka tunababwire yuko chancellor w'Ubudage Friedrich Merz yatanze umuburo ku guhindurira Irani umuyonga binyuze mu kuyirasaho ubudasiba ntacyo bizafasha mu guhindura ubutegetsi bwayo. Ubu Budage rero bwanenze Amerika idakozwe byo guhagarika imirwano, maze uyu Friedrich yanenze Leta Zunze za Amerika, agaragaza ko nta buryo bufatika bwo kuva muri iyi ntambara imaze 18 ifite. Intambara igitangira, Chancellor Friedrich Merz ari muri bamwe bashyigikiye ibyo gutera Iran. Icyo gihe Ubudage kandi bwavuze ko bwari buzi ibijyanye n'iki gitero mbere yuko kigabwa. Icyo gihe Ubudage bwashinjaga Iran kuba nyirabayazana w'ubugizi bwa nabi bwakomeje kuranga uburasirazuba bwo hagati n'intambara zidashira. Ku wa 16 ariko Werurwe, ubwo Chancellor Friedrich Merz yari mu kiganiro n'ibinyamakuru, yasabye ko ubutegetsi bwahinduka muri Iran ariko bitagerwaho binyuze mu mbaraga z'intambara. Ati ubutegetsi bwa Iran bukwiriye gusimbuzwa na guverinoma y'imakaza demokarasi. Icyakora kurasa Iran ubutitsa bizatuma byose bitagerwaho. Uyu muyobozi rero kandi yahakanye uruhare rw'Ubudage muri intambara, cyane cyane mu bikorwa byo kubohora umuyobozi wa Hormuz ufatwa nk'ingenzi mu bijyanye n'ubucukuzi bw'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Ati nta ruhushya rubitwemerera rwo muri Loni, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyangwa OTAN dufite nk'uko amategeko agaragaza ko ariho ruvanwa. Uyu muyobozi rero yavuze ko uburasirazuba bwo hagati budakwiriye kwemera ko ubugwa mu ntambara itarangira. Agaragaza ko biteye impungenge n'imikoranire nabo muri iki gice. Yanenze Amerika ko nta buryo yateganyije bwo guhagarika intambara. Ati kugeza ubu ntabwo tuzi uburyo iyi ntambara yagera ku kigamijwe. Iyi ntambara igomba guhagarikwa mu buryo bwihuse hisunze uburyo bunoze bwo kuyirangiza. Merz avuze ibi mu gihe Uburayi buri ku gitutu kibazo by'ubukungu ushobora guhura nabyo biturutse kuri iyi ntambara mu gihe yamara igihe kirekire, cyane cyane ku rwego rw'ingufu. Ubudage bugaragazwa nk'ibihugu bishobora kugirwaho ingaruka n'uburyo bunyuranye burimo no kuba bwakwakira impunzi nyinshi ziturutse muri iki gihugu. Ari gusaba Amerika kurangiza intambara mu gihe Donald Trump yasabye ibihugu bigezwaho ibikomoka kuri peteroli binyuze mu muyoboro wa Hormuz, cyane cyane ibyo mu Burayi, kohereza ubwato bw'intambara bwafasha mu kurinda umutekano ubundi bwikoreye ibikorwa bya peteroli. Ibi bintu rero abanyaburayi bari kubigendamo gake cyane ko kenshi batemeranyaga n'ibyo kugaba ibitero byaguye kuri Iran. Bakunzi bacu, iyi ni Ishami TV, twababwiye amakuru menshi ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ariko twahereye nyine Uvira tubabwira ko 23 yamaze kugota Uvira ndetse yasatiriye umujyi mu buryo bukomeye, ibyatumye abaturage bahunga bava Uvira, ndetse abayobozi batandukanye bamaze kurekura uyu mujyi. Hanyuma rero kandi twabwiye ko Rwandair yatangiye yasubukuye ingendo za Kigali Kamembe, twabibabwiyeho. Hanyuma kandi twabwiye yuko Agathon ahamya ko nta mpamvu nimwe abona Uburundi bufite bwo kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twaje kwabwira rero ku rukiko ko urukiko
rwumvise ubuhamya bwa Jenerali Mbara ndetse na Kongba Ndima mu muhezo, ubwo bari kuganira kuri Yave wa wundi wacakiwe. Hanyuma mu kibira ntibyoroshye, abasirikare 59 bahapfiriye bamaze iminsi mu myitozo, baravuga ngo ni inkuba yabakubise, ariko si inkuba ni bwoko ki? Twabwiye ko muraza kujya muri commentaire namwe mukatubwira uko ibintu byifashe. Hanyuma BBC yasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cya Trump. Ntago bizwi neza niba koko uru rukiko ruraza kumvira BBC rukareka kumvira Perezida Donald Trump. Hanyuma twabwiye yuko Ubudage bwanenze Amerika idakozwa ibyo guhagarika intambara ya Irani. Reka rero tubashimire mwese mwabanye natwe, mujye muri commentaire mukande like, ibintu byose bigende neza. Hanyuma tugaruke mu kanya nge na Clement na Claude tubagezaho andi makuru arabagezweho. Mugire umunsi mwiza, ciao ciao, mwari muri kumwe nanjye Jean Pierre.